Ahee, nawamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yona mntu fike yona hi mhaka leyi ni ngezana leyi yona na ha lo posta ti-video ntsena. Laha of course hi nga vona ku hayi Manyangatsi se i fan ya Mr Post. Mara now the question i ku why jikeli Ben Mayengani i swilo leswi u nga zi vulavula hi swona sweswo. Why ti jikerile like hi swi vona na khachi na tinsimu ta Mr Post, hi swi vona na a tlhela a pfumela ku hayi now is a fan ya Mr Post. Mara no, the question is why? Yaleyi ya tika swinene na n'wina ni ta kombela mi veka mavonelo ya n'wina laha hansi, yaleyi yi le ku tikeni swinene. Hayi ku ri ka background a ni kha ni vekele some of his post swo komba ku hayi se fan ya Mr Post. According to my understanding hi lembe ra 2021 loko se a swi vona ni Manyangatsi the commissar ku ha Mr Post loko n'wi tele ni beef, hi vuya hi vona se a tshineta ka Ben Mayengani, like ku tshineta in a personal level. Minkarhi leyi n'wana a nga ti tshinetanga in a personal level a ku munhu a kha a support-a Ben Mayengani, but now a swi ri ka personal level because va tlhela va va na meeting and then se mi kuma ku a kumeka a ri karhi a yena promote album leya Ben Mayengani ya xibekirani swinene ya tiko ra ka hina. Hi vona kha hi promota swinene ngopfu swinene. So now the question i ku swi jike kwini. So according to how I see it, Manyangatsi hi vuxona a lave ku Ben Mayengani xi bifana Mr Post hi 2021 album ya le ya xibekirani or hi tiko ra ka hina, leswi a lave swona ku loko se Ben Mayengani xi bifini laha a kota ku va a hi promota more. Sweswo a swi ta vava ngopfu yinani Mr Post of course, a swi ta divava swinene hi leswi a lave swona. Unfortunately Ben Mayengani a xi bifanga album liya, right? Even then Mr Post fa don't beef, vona ku se swi le so Ben Mayengani in other words he did not pay Manyangatsi back. Hambi leswi hi vona ka mina Manyangatsi a nga za a lava finance, a lava ku Ben Mayengani xi bifa Mr Post. So that's how I see it ku Manyangatsi the commissar ya kwatisa hi swona ku Ben Mayengani swo fana nga bifanga na yena nga ti bifanga Mr Post, leswi a nga tlhela swi nga endla ku a vuye a humesa na swihundla swo album leya ya wa swi vona na yena ku tiko ra ka hina a yi lunghanga ka Mr Post. Minkarhi leyi n'wana a kha a chava ku swi vula loko ya ku huma mara ivi a swi boxa na sweswo. So I think the only reason yo va se a jika na Ben Mayengani swi timhaka to Ben Mayengani a xi n'wi bifanga Mr Post and hi leswi yena a lava swona. Loko that could have worked in his favor ku a kota ku va a destroy Mr Post more ka his channel, loko a na ta tshama kha vula leswo hi bifela yi ta yi humeni. I think hi leswi swi nga endleka sweswo. That's how I see it. Loko Ben Mayengani o fika a bifa ka album leyi ya yena yi taka hi August or December, hi nga vona Manyangatsi a tlhatlhela kambe ka Ben Mayengani from how I see it. Why ni vula sweswo? That's because Manyangatsi munhu wala a ri ti rhandzela ku beef a swihundla sweswo, mina na yena a ti fanele ku sweka ka tikhategori yaleyo. So that's how I see it. So mi ta veka mavonelo ya n'wina ra hansi laha. Loko ri mi nga za subscribe ni ta ku vona mi tika subscribe.